Hela Liverić, žena koja je svojim primjerom pokazala kako je moguće napraviti radikalnu promjenu i utjecati na mnoge živote i drugih ljudi. Hela, što se kod vas dogodilo? Od primalje do čega? Od primalje do farmerice. Znači farma koza, pokrenula sam farmu koza prije 14 godina i eto me, sad imam 120 koza, čak nešto i ovaca, imam neku svoju malu proizvodnju sireva i mliječnih proizvoda i uz to pokušavam motivirati ljude da počnu živjeti u prirodi i baviti se stočarstvom. To nije obična farma, to je farma na kojoj koze dožive svoju starost, to je farma gdje nema ubijanja životinja, a vaše znanje edukativno prenosite na sve one ostale koji žele isto tako potaknuti razvoj farmerstva, jel da, i uzgoja. Jel to, jesam dobro sve vas rekla? Dakle, naše koze doživljavaju svoju penziju i svoj prirodni kraj. Mi se do kraja brinemo za njih. Cilj je bio farme isto motivirati druge ljude da se počnu baviti kozarstvom, pretežno žene isto, koje mogu na taj način imati nekakvu svoju samostalnost. I izvrsna je priča, ja to moram dodati i spomenuti svima da je postojala jedna oklada, da su se lokalno kladili koliko ćete izdržati po lokalnim kafićima, jel da? Koliko su vam davali? Lokalno je postojala oklada u kojoj sam navodno dobila 2,5 mjeseca da ću izdržati. Međutim, ali ste vi tu? 14 godina sam i sad sam već jedna od poznatijih farmerica tamo u kraju. Ne? Puno vam hvala, Hela, fantastična priča, izvrsna inspiracija za sve koji žele promjenu života od primalje do farmerice i mnoge druge transformacije.